ya kung kadi tak dena ya kung kadi tak dena takum matelan nati tamakada jolo upulungi na oleng yero den tahu yer tak dena dina ya kung matelan nati tamakada jolo itu atau mita ka wala bawan ni setan itu saya tanya jadi buksina mereka angka itu sorongnya aleta untuk mapigo dece jadi tahu jerolongin Lailatul Qadar angka itu si mata mapigo decenya upana terjadi malam Lailatul Qadar maka dia pengulut al Imam Muhammad Abdu kedai pengulut Imam Muhammad Abdu yaro hadasa asai mega rampai relana ular malahnya relana orang jadi aja nas ipatan tuonina ya aja ni patan tuonina nasaba mak dupa rupa riwayat rampe andai mak dupa rupa to prediksi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ahmaduka rabbi wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa uthni 'alaihi bima huwa ahluh فهو أهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة سبحانك يا ربنا لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا ومعظمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سننا atama tapakna pung Allah Taala atama tama bikumanang yang ke hadire majapudega ga kalima Digaga kalima kami nama kasing irampe mapamulai milakna mata tak boleh ritinrota saliwanna kalima alhamdulillah. Sininna papuji na punai manang pung Allah Taala. Nah sebang katamuan meri pung Allah Taala di siang tepat umur igang kana na padang kemana kisi rapi dinre malam ke asok ke 19 Ramadan ni. Maka tu berpemang salawat anragi pasal masa lori alim bina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kai mancaji akaci orang kuam menyodingi selama arilino lebih pematir sermondina pung Allah Taala. Kira-kira magina tu perlu masalawat. Magina tu perlu masalawat. Nasabak yang kematu nang kasun ya pung Allah Taala yauma yafirrul mar'u min akhihi. Maka dari alaramana rupa tahu nasalaini selasuranna wa ummihi wa abi nasalaini indukna wa abi nasalaini ambukna wa sahibatihi wa bani nasalaini bainina nasalaini anakna magir watiro teman-teman di kumana yang kadire magai nasabayir watu nas pung Allah Taala li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni nasabayir watu sibuk manangi rupa tahu murus urusanna sibuk manangi pertanggungjawab kamanangi pangkau kena riwan walino mapamule joka ajena limana docilinna matana bahkan sampai gerak hati ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala igang kana digaga patulungi digaga mulai tulungi saliwanna patulunna syafaatna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maperingarang Allah daripada iman ang kikismata masalawa lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dan gua atau pandite adimis salat alal habib tapanan nuangi salawat tapanan salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda maka dan gua atau pandite wa kullul a'mali bainal qabuli warad angka tu dua yaitu amal angka kedua androng demi itu kemungkinan amal ya kode iterima ya itolai ya kode iterima ya itolai
illa kecuali keadaan ku tahu engka si di amala majapulan sunat tadi mapung Allah Taala iki genaro illa salatan ala rasul saliwanna masalawa lor ali malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqabuluha biduni taraddi majapuna terima langsung tu pung Allah Taala tanpa ada keraguan. Isinina teman-teman di kumana yang kiajar atau tungata rilibu na yetanai atau tungata rilibu na yetanai ibarai si dia pertandingan ibarai perlombaan sinina rupa tawe mancaji pasar lomba manang mancaji pasar pertandingan manang dengan cabang lomba yang berbeda-beda malai lengan mana ya curi angka macio berlomba-lomba lalu waramparang angka berlomba-lomba makedak-kedang lalu pangkak kedudukan andang itu pak sanangan lino kia angka tu berlomba-lomba yang angka tu makedak-kedang lalu kebaikan berlomba-lomba dalam kebaikan ini malah ada dapat-dapat ke pengolatar na Quran ni maka dana fastabikul khairat berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan akid-daki man nalur dicingi Panguluta Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu angkar itu na pancaji panguluta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ewana untuk mapigo dicingi jadi panguluta Umar si mata lalungi na lalu bate na panguluta Abu Bakar ipigo decing ina purna pigo decing panguluta Abu Bakar angkat itu Umar mundina begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain begitu sahabat Nabi tak yang kira itu makedak-kedang berlomba-lomba dalam kebaikan dan sekarang imakukue mencawi ni nasali orang Malang kita sudah berada di 19 Ramadan baja yaku mengaribi ni mutaman itu minal ashril awakhir bin Ramadan taman itu oko 10 malam terakhir 10 wani pacapurang ular Malang. Oleh karena itu pada lon ini kita bersama-sama itu makedak-kedang kita berlomba-lomba dalam kebaikan pigo amala deceng antaranya adalah dia ndak ulangnya teman-teman di kemana tampungnya si di keutamaan yang sangat luar biasa tampungnya si di ala birang keistimewaan yang hanya dikhususkan lori di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agero ina itu angkana pung Allah Taala wiringi riasange Lailatul Qadar angkana pung Allah Taala wiringi lori di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar Laila artinya malam Laila artinya malam al-qadar nas andregut atau pandite engka telu maknana dan ini bisa sedikit menggambarkan kejadian malam itu wading cek dan menggambarkan kejadian yang dinroni makna pertama al-qadar makna pertama ini itu yuqaddiru ma yasha yuqaddiru fiha ma yasha na tentukan mana ngipong Allah Taala sininna agagai yang dinroni umur na rupa tawe jalanna dalina ya na tentukan mana ngipong Allah Taala dinroni hampir nak keadaan ku pandite ironir yasangi al-qadar yuqaddiru ma yasha na tentukan mana ngipong Allah Taala angkatan ku apa di makna makna kedua al-qadar inar itu asyaraf mulia malabbi magai nasaba angkana pung Allah Taala paturungi relani dan oniero akram malabbi na pung Allah Taala maka turun kedai pung Allah Taala khairun min alfi syahr masarul labbi ina iya sesabi bulan maka dai pengluta Mutawalli Sya'rawi maka dai pengluta Mutawalli Sya'rawi yero denre ala biranna malam Lailatul Qadar yakhtalifu bimiqdari may yusyarrifuha malelenang tergantung pekugi batina rupa tawe pakala biar denre oni jadi malelenang ala biranna makna ketiga makna yang ketiga nasan gut atau panrite al-qadar ma'anahu ad-dhaiq agar tina ad-dhaiq macipi magin riasa macipi nasab airon ni penuh malaikat lebu atananya nunno mana ni malaikat nunno penduduk Sidratul Muntaha kan riasa ni macipi roni ad-dhaiq bahkan makna gut atau panrite dalam riwayat jumlahna malaikat onero megangina iya sinina kerikile sinina batu-batu rebu ni tanahnya angkan macipi rino sinina teman-teman na pung Allah Taala teman-teman beli kemana yang kehadiri
Narampi pong Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nasaba Allah biraku majapu upaturungi akorangi riwani al-qadar, riwani malabbi. Jadi mula-mula ipaturunna akorang malabina pong Allah Ta'ala, jadi mula-mula ipaturunna akorang malabina pong Allah Ta'ala, angkai itu riwani al-qadar, riwani malabbi. Jadi nuzulul Quran aturunna akurangnya, ipaturunna akurangnya itu melalui dua tahap. Melalui dua tahap. An-nuzulul awal ipatur pertama akurangnya minal lauhil mahfuz. Minal lauhil mahfuz law ila sama'id dunya, law langina lino au yuqalu baitul izzah atau riasangi baitul izzah. Okay din langsung ina paturu pong Allah Ta'ala jumlatan wahidah. Langsung ina panonno pong Allah Ta'ala langsung 30 juz kamilan sempurna. Ina kada pong Allah Ta'ala anzalah nole marisa di palamata makadai kung kata anzala lan akurangi majap maknanya itu langsung itu napaturu pong Allah Ta'ala 30 juz berbeda ketika Allah menggunakan kata nazzala ina kada pong Allah Ta'ala nazzala alaika ipaturun loriku Muhammad alkitab akurang agama maknana napaturin pong Allah Ta'ala secara beransur-ansur tapi nekiri wani malam lailatul qadar langsung ina panono pong Allah Ta'ala 30 juz sisang minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Di tahap kedua, tahap kedua, napaturing pong Allah Ta'ala minal baitil izzah dari baitul izzah lau ri alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam okni napatur pong Allah Ta'ala secara beransur-ansur nazzala alaikal kitabah. Menggunakan kata nazzala maknana napaturing pong Allah Ta'ala secara beransur-ansur mufarraqan. Tak cede-cede. Dan ini terjadi yang kemakada masa hore makada riwani 10 pitu ramalang masa hore napatur pong Allah Ta'ala iqra bismi rabbika 5 ayat magay napatur yung pong Allah Ta'ala magay napatur yung pong Allah Ta'ala secara beransur-ansur Al-Quran lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isari kwamangi angkari itu napatadeki atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patadaki atinna. Yang kedua sari kwamangi malomoy pala andrangina pahangi umatna nabita. Dan juga wadingi menyesuaikan keadaan waktu itu yang akan napaturing pong Allah Ta'ala beransur-ansur menyesuaikan dengan kejadian yang ada di waktu itu sini tualikum kadre jadi mula-mula ipaturun akurangi angker itu rewani al-qadar langsung 30 juz minallahil mahfuz ila baitil izzah jadi langsung dipatur pong Allah Ta'ala 30 juz waniro dan ini terjadi di bulan suci Ramadan angker itu terjadi di bulan suci Ramadan ini makna pong Allah Ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an yaitu ular ramalang ulang ipaturun akuran malabina pong Allah Ta'ala maka riasanya din ulangi syahrul Qur'an ulanna akurangi nareko yedin ulangi riasanya ulanna akurangi syahrul Qur'an majapuria satu itu syahrun liqiraatil Qur'an syahrun ulang kami namalabi ibaca akuran malabina pong Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam wani mengaji si bawah malaikat Jibril dalam kitab Sahih Bukhari yang kartu malaikat Jibril mengaji si bawah pengulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anranya kasih di ulama lupo riasanya Aswad bin Yazid maka dari riwayatnya kanal aswadu yahtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatin pengulut Aswad napatam akurangnya setiap 2 malam jadi tak dompen ni napatam akurang tak dompen napatam akurang yang kata pengulut riasan katada ulama lupo to maka dari riwayatnya kana katada yahtimul Qur'ana fi sab'in pengulut katada napatam akurangnya di saliunna ular ramalang selama 7 hari pitung ngaso napatam akurangnya di saliunna ular ramalang. Wa idza jaa Ramadan qotama ular ramalang yahtimul Qur'ana fi 3 talumpan patamma akurangnya. Wa idza jaa al-ashir tame 10 wani terakhir bulan suci Ramadan kana yahtimul Qur'ana fi kulli lailatin napatamai akurangnya setiap malam wani napatamai akurangnya wani angkato pengeluta Imam Syafi'i pengeluta Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita banyak anut mazhabnya di Indonesia makdai salah sidi anak guruna makdai anak guruna kana Syafi'i
Yakhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatmah. Yer pengluta yang Syafi'i ya kotame ular ramalang nulle patam akurang beka 60 nah. Beka 60 lalas tasulang ya. Jadi kami ireking ya kami ireking berarti yer pengluta yang Syafi'i beka 2 tamat 30 juz dalam tasyassuh. Subhanallah ya. Ya subhanallah. Ya makanya makanya batena ande guta atau pandite makatai patamai akurang lain ular ramalang ya. Ya makum itu batin ya. Tapi nekia ya teman di kumana yang kadire ya detone wajikan ya. Detone wajikan ya patamma ya kurang 30 gesona deto ya. Tapi nasan dulu atau pandite yang paling penting itu fala takhlu yaumaka min qiraatil Qur'an ya. Ajak tapal bawangnya sota aja tapak kosong sota saliwanna pura ita baca akra malabina pongala taala ya paling penting. Ya ko DP itu le baca 5 juz ya si ditona juz ya. Seso ya ko DP di juz ya 5 lampatona ha lampatona ha ya. Desi si lampa ya si pilitona ha. Den le si pilih si ditona ha aya. Ya den le si diaya ya si ditona ha huruf ya. Makanya aku tanya, walau kan biharfin namun nasi di huruf ya. Yang penting nasa anggota pandita la takhlu yaumaka min qiraatil Qur'an. Yang penting ya aja tapak kosong ya aja tapak bawangnya sota nikia de pata baca ya akram malabina pong Allah taala ya paling penting ya makanya pong makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqraul Qur'an baca ya akurangi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi majapuang kaiti akurangi rasul mundina pong Allah taala mantaji syafa'a ya. Lalu tahu di sisi na ya tahu angkai semata baca akurangi. Deto nak da Nabi tak baca terpugeson deto ya. Karena Nabi tak baca ya akurangi. Sini na teman-teman na Allah taala ya teman-teman biku manang yang kihadire. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Iyaro lailatul qadar ya. Narekomelo igambarkan hakikatna yerun din reuni majapu yaku akal mimelo ipake den le rapi maga ya tabayang kabawan ya malaikat Jibril ya kununu rebone tane yer malaikat Jibril dalam sebuah riwayat maka da ya angka 500 panina kato maka da naratuna panina ya sidipan itu dina tongko elangi si balinoy sidipan di bawang ya aja ni bilang mereka lengi nonoy ya jadi ya kami mai pikir ya ko akal mi bayangkan dia nerapi jumlah mereka waktu megangin ai betul-betul ya ko akal mi pakai menjapu dia nerapi dan kada pong Allah taala wa ma adraka ma lailatul qadar ni garupai sangi ko agar sangi lailatul qadar maka dan ko atau pandite ya ko angka kalima arna kurangi maka da wa ma adraka ya maka dai wa ma adraka majapu dia itu nule akalnya rapi hakikatna dia itu akalnya rapi hakikatna wa ma adraka ma lailatul qadari khairum min alfi syahr yaro wani al qadar ya wani malabi khairum min alfi syahr masarul bi na iya si sabbe ulang jadi nare kong kaki makka siwiang ya nare kong kaki makka siwiang irdin reoni makka ma irdin reoni masar rumai gitu apalanna ya masar rumai gitu apalanna na iya makka malaki makka siwiang si sabbu ulang ya rega megangin na iya arwa pulo na talutong apa ulang ya nah tentu ya digaga mulai jamin aleta dia mulai jamin aleta itu 5 kasiwiang arwa pulo talutong apa ulang ya digaga mulai jamin ya dalle ya kuda pimotoy murut arwa pulo talutong ya engka si rapi detona jamin itu jamin maka siwiang arwa pulo talutong apa ulang ya jadi digaga mulai jamin oleh karena itu ya pada loni me serekomong ya engkaki si mata kita berlomba-lomba ya kejar ilalungi den eroni sini teman beli kumana yang kajare maka dan bita mangqama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nigi tatongi nigi patuoi wani al qadar imanan wa ihtisaban nasaba tappa andang sabar riuna pong Allah taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi majapu ya dan paimana tu pong Allah taala dosa-dosanya para lalu lailatul qadari khairum min alfi syahr engka si dipakutan maka da magir pong Allah taala tapi jumlana si sabu ulang magir pong Allah taala tapi jumlana
Maka dari wayana yero Nabi tamu salama ipitangi angka di lapotau ya lapong arwani min bani Israel ya poli bani Israel iya din lapotawi macio berperang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala alfu syahrin sisa bulan macio berperang ya subhanallah fa ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tamu salama caboi mi te din lapotau nulle makas yang sisa bulan wa tamanna dzalika li ummati Nabi tamu salama mailola de maranula de ya berharap lada ya ko engkato umakna nuli makas yang sisa bulang ya faqala kan kana makrina bitta ya rab puang ja'alta ummati aksaral umami a'maran mupancaji wi ummakku ummak kami maponco umuruna wa aksara amanan lillah gan kana maponco tomi tuatun makasiyang maponco tomi tuatun makamala fa'atahu Allah ta'ala lailatul qadar igang kana irpong Allah ta'ala nawiringina bitta lailatul qadar nawiringina bitta lailatul qadar khairum min alfi syahr ya masarula biina iya sisa bi ulang sinna tumatau di kumana yang kadre tanazzalul malaikatu warruhu fiha tanazzalul malaikah nonnoi malaikatna pong Allah ta'ala nonnoi pendudukna sidratul muntaha ya penuh lebona ya tanai andang itu maku tuh nonno malaikat Jibril maka dari wayana yarwat yaro malaikat Jibril nonno angka bendera na bawa apa ina pacokeng yoko kiburu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina pa napacakotoko yasit na Masjidil Haram na pacakoto ke copo na Bukit Sinai ya ke Masre ina pacakoto yoko Baitul Maqdis sisana pun apa cukup manang nabi resalengi mana sih ya nasalawaki mana sih sinin atan na pung Allah ta'ala matapa aron ini makun ring andai makanya bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana lailatul qadar yako terjadi malam lailatul qadar nazala jibril fi kabakabatin al malaika nonnoi malaikat jibril tengah-tengahna malaikat yusalluna wa yusallimuna nasalawaki manang ya nasalamaki manang sinna atan ala kulli abadin qa'imin aw qa'idin yadhkurullah sinna atan na pong Allah ta'ala ia tatunge tudang maringar lori pong Allah ta'ala ia angke makasih lori pong Allah ta'ala tapi nekia ia angka tu ia angka tallu dei bersalain ke malaikat angka ia kegenero yang pertama mudminul khamri ya mudminul khamri inar tu minum anu ia mapoe jua-jue ya magai na sebab itu ini ngomong apa jua-jua min amali syaitan kilo-kilo na setan makanya dia bersalain ke malaikat yang kedua dia bersalain ke malaikat inar itu qati'ur rahim tau mapatongi silaturrahim nah Nabi tak sendiri pura-pura makada la yadkhulul jannata qati'ur rahim dia mutama surga tau mapatongi silaturrahim nah yang ketiga inar itu tau mandrai aga ia puna harangkangi pong Allah ta'ala coba terperhatikan ayat pong Allah ta'ala waktu nabi tu matapa kade pong Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum sinan tu matapa andre ia makasinge diga kata halalana na pata ding pong Allah ta'ala kata halalana imagina sebab ikut tu matapa tu musti aga halal minandre berbeda ketika Allah memanggil manusia maka pong Allah ta'ala ya ayuhan nas sinu patawe kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba kulu mimma razaqnakum sina tematapai andre ia makasi ia halal anda makasi tapi waktu nabi tematapai maka Allah taala kulu min thayyibatin andre ia makasi ina pata deng kata halal na magina sebab aku tematapai ia musti aga halal min andre sina tematapai mana ngadre warruhu fiha ia kata arruhe madu parupang andre guta tafsir madu parupang angka makada malaikat Jibril yang katu makada arwahu bani Adam yang katu makada Nabi Isa alaihi salam si malaikat yang katu makada iro angkai malakun azim na pancaji pong Allah ta'ala yang sangat luar biasa na pancaji ko yawana arsna jadi malaikat lahu alfu ra'sin jadi malaikat angka sisabu ulunna siddi ulu wa fi kulli ra'sin a'dhamu minad dunya malopoi na iya linoi dulu ini disebutkan dalam kitab Hasyi As-Sawi dalam kitab Hasyi As-Sawi ala tafsir Jalalain den malaikat punai sisa bulu wa fi kulli ra'sin dia ulu punai sisa butapa
Wa fi kulli wajhin lahu alfu famin, ya punai wisi sabutimu. Si dia timu lahu alfu lisanin, punai wisi sabulillah. Ya wa fi kulli lisan ya dari sabulillah mata sabbe mana ngilori pung Allah Taala. Ya ko mata sabbe dia malaikat tunduk malaikat suju mitau na reko nakene cahaya na ye. Matau na reko nakene cahaya pun atas sabbe dia malaikat. Ya ko terjadi malam tu dari nonno iden dia malaikat nenapa nilok dan pengamana sinin atana pung Allah Taala ima pose arone ne makun rai. Ya sini teman-teman di kumanin kadir tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim. Nah, sebab izinna pung Allah Taala salamun hiya hatta matla'il fajar. Penuh asal maka hidin reonnya letu mumpuna pajajarannya. Sini teman di kumanin kadir mungkin makutani maka ada upana pe kajang hidin reonnya upana terjadi malam Lailatul Qadar. Maka dia penguluta Al-Imam Muhammad Abdu, ya kedai penguluta Imam Muhammad Abdu. Ya roh desa asai, mega rampai relana ular malahnya, relana orang jadi aja nas ipatan tuonina, ya aja ipatan tuonina, nasaba mak dupa rupa riwayat rampai, andai mak dupa rupa to prediksi na andai guta to pandite, angka makada ukuni 10 pitu ramalang, angka makada woni 20 telu. Engkau makada 20 sidi, 24, 25 ya. Engkau makada 20 pitu, ya mak berupang. Ya gangkan makada penglut ya mahabdu. Ya aja ni ipatan tu. Neki pung Allah Taala, dia tu na panas lan akurangnya, dia tu na panas lan akurangnya. Ya, tapi neki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kotama ni 10 wani pacapurang ular ramalang, ya. Kotama wani 10 pacapurang ular ramalang, angker itu iktikaf, ya. Angker itu iktikaf berdiam diri di masjid. Ya gangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak doja dia mati nro. Ya kepaha ya nata dumana sina lisa bolana nata dumana sina lisa bolana untuk tatonya untuk patui den eroni. Ya makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nak makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadar sapai malam lailatul qadar fil ashril awakhir min ramadan sapai malam lailatul qadar ri 10 ni pacapron ular malang. Kata makada iltamasuha fil ashril awakhir min kulli witrin sapai lailatul qadar ri 10 malam tar setiap malam ganjil. Makanya guta ya. Makanya ande guta kali sidin ring adalah kita tafsirina. Ina nigi melo malai pile. Ya nigi macuri denre hak desa patantu wonni lailatul qadar taruni nakurage nakreso nak doje ya denre wonni taruni. Tapi nigi melo 7 sisangi den wonni lailatul qadar melo 7 sisangi taruni nakatai di sekimana ngisin nawanina ular ramal nasibi pakasibiangnya kada guru tasin ring jadi enaro nasabaki narasiaka pung Allah Taala hikmana ede na napatan tu pung Allah Taala malam Lailatul Qadarnya sina teman-teman di kumana yang kajari selanjutnya yang terakhir angka telu tanrana taululungi Lailatul Qadar angka telu tanrana tolong Lailatul Qadar yang pertama angka itu na pancaji akram malak bina pung Allah Taala sebagai patir lala ina kada inna anzalnahu fi lailatul qadar akram malak bina pung Allah Taala jadi angka itu to jalolongi Lailatul Qadar angkai na pancaji akram sebagai patir lala faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun nigi macori petunjuk nasa pung Allah Taala fala khaufun degaga amit orang andang itu wala hum yahzanu andang degaga asusang dalam rolena. Yang kedua tolong Lailatul Qadar ina tu tanazzalul malaika nonoi malaikae fungsina tu malaikae fungsina tu malaikae sorongi lor dicengi andang itu pernah patak dakiati lor dicengi miki buktin malaikae kong kadi tak dena takum matelan nati tamakada jolo upulungi na oleng yero den tahu yer tak dena dina kumatel nati tamakada jolo ditu atau mita ka wala bawan ni setah itu setanya jadi buksina mereka angka itu sorongi aleta untuk mapigo dece jadi tau jerolongin Lailatul Qadar angka itu si mata mapigo decenya jadi tau ina turungi Lailatul Qadar angka itu si mata mapigo decenya selanjutnya yang ketiga nasang lu tetupan rite tandana tau lolongi Lailatul Qadar salamun kedamaian tulimatan nasa nyalena damai pertama damai terhadap diri sendiri na terima lampu pak berina pung Allah Taala ar-ridha'u bil qalil
ya na ko pun makareso makuraga ya sai naruntu isu ko to mero nasukuru ki berin pong Allah Taala umnya cede maka to pro damai terhadap orang lain ya dia na puji ganggu tawe ya dia na puji salah-salah ya dia na puji cerita bali bolan dia akan damai terhadap orang lain ya. Dia makanya gue tahu dan kedamaiannya akan berlanjut ya berlanjut. Ya makanya Allah Taala ila matla'il fajar latu mumpun apa jajarnya makanya gue tahu pandite letu kayak munculnya kehidupan yang baru ya, muncul kehidupan kembali yaitu ke wanua akhirat letu wanua akhirat dari letu ide kedamaian letu wanua akhirat maja pemutama itu di kampung riasangi Darussalam ya, negeri yang penuh dengan kedamaian ya ina riasangi Darussalam negeri yang penuh dengan kedamaian riasangi al jannah riasangi surga pamasina pung Allah Taala. Esina teman-teman ikuman kadre mamagi-magi na paraka manangi pong Allah Taala na tumancaji li sa surga mati insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.